Okay, maayong hapon sa tanan, no? Maayong hapon sa tanan, update na punta para alas 5 nga draw. So, pahabol na to, no? Pahabol ta para alas 5 na draw. Palug lang ko like ug share sa atong live, like ug share sa atong live lang, no? Update na bunta para alas 5 nga draw. Pahabol ta, pahabol. Palug lang ko like ug share sa atong live, like ug share lang, no? Palihog lang ko like ug share. Wait siya guys ha, wait siya. Pahabol na, no? Pahabol. Pahabol ta. Okay, pasensya kayo na dugay. Palihog lang kog like share sa atong live, no? Like ug share sa atong live, no? Like ug share lang, no? So magsugod ta. First kumbi na to. Slayra na tong kumbi ganina, no? Tanan gyud. 5 ka kumbi gyud ang na-slide ba? Upat. Tapday ka kumbi na slide ganina gyud. So,
78 sa hilig og last to. 78 ang last to. 978 ang kumbi. Target rumble lang gyapon no. Target rumble. Target rumble lang gihapon. Panawag. Rumble lang gihapon. Eskalera taron, eskalera. So, target rumble, sure lang yung rumble para sure ball, walay bagol ball no. So, dagan na mo sa inyong outlet para sa atong pahabol. So, last to ani 45. Kadawang kumbi 45 ang last to. 345 ang kumbi. Target rumble lang yapon. Sure og rumble para sure ball way bagol ball no. Palihog lang kog like og share sa atong live no. Like og share lang sa atong live. Like og share sa atong live no. Dagan na mog outlet para makapatad pa ani. I-sure ko aning 345. Okay? Sa ikapat, sa ikatulo, ng kumbi. 24. Ang last to, sa hilig og last to, 24. Target rumble lang gyapon, 24. 3 to 4 ang kumbi. Target rumble, sure lang yun mo rumble no? Para sure ball yun. Bahala ginagmay ra gud dos piso basta na sure ball ni sure ball lang gid og rumble mo no. Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share lang sa atong live no. Palihog lang ko no. Og sa ikapat na tong kumbi 14 ang last to. Basi ni pagawas nini Bisiso ang I love you. I love you. 314 target rumble lang yapon no. Sure lang gid og rumble para sure ball way bagol ball no. Palihog lang kog like og share sa atong live eh. Like og share lang sa atong live no. Dagan na mog outlet para itaya ni. Tayay lang yun yung piso-piso langgod ginagmay langgod. Sure lang gid og rumble. 5-5 pwede na na. Palihog lang kog like ug share sa atong live eh. Palihog kog like ug share sa atong live. Guys. Mingaw man atong panagat ron. Slayran tanan natong kombi ganina ba. Ay yapon YouTube biyahe ha. Kay old Ross tong kombi tong na dito. Kani mahatag ko bago para alas 5 ni. Alas 5 ni siya. Para alas 5. Okay. Sa kalimang kumbi, 32 ang last to, 132 ang kumbi na to. Target rumble lang yapon. Sure lang yun mo rumble para sure ball, walay bagol ball no. So, pili lang ninyo ng kumbi no. Pili lang ninyo ng kumbi. Ug sa ganahan og pa double, natay double. Palihog lang kog like ug share sa atong live no. Like ug share sa atong live. Kumukuha og double si Pisiso. Pwede nyo na ang 788-433-877. Pay lang ninyo na, no? Share lang mo og target rumble. Kumukuha og triple ron si Pisiso, natay triple 3, triple 8, og triple 4 ron alas 5. So, piliin lang ninyo na. Share lang gid og target rumble. Share lang gid mo og rumble. Rumble lang yun mag-sure, no? Sure lang yun o rumble para sure ball, walay bagol ball. Lagi, ma'am? Ang makadaog na tani, ma'am. Shoutout sa mo, ma'am. Chris Gerald. Ipsagil Ilabonit. Sa manib. Shoutout sa mo, ma'am. Palihog lang kog like kog share sa atong live, ma'am, no? Like kog share lang sa atong live. Palihog kog like ug share sa atong live karon no. Guys. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Okay, pili lang ninyo da no. Tanawan ninyo kung unsay bit jud kaayo ninyo.
O kisa tong ganahan mangutana diya unsa akong bet, comment lang mo. Comment lang mo kung kinsa tong ganahan mangutanag unsa akong bet diya nga kumbi. Aron ma istoryahan ako. Comment lang. Pero palihog lang ko like ug share sa atong live, no? Like ug share lang akong gipangayo. Palihog lang ko like ug share sa atong live. Like ug share lang. No? Palihog ko like ug share mo na tanan tong kumbi, pili lang ninyo kung asa inyong bet ug asa ang dool sa inyong kasing-kasing. Wow, sana all dool sa kasing-kasing. So, pungutan na lang mo. Pungutan na lang kung sa inyong bet ya. Comment lang mo, comment. Pero palihog lang ko like ug share sa atong live. Palihog ko like ug share sa atong live. Comment lang sa gustong mangutana kung asa ang bit na ko diya. Palihog lang jog ko like ug share sa atong live. Like ug share sa atong live. Ug comment lang kung kinsa tong ganahan og asa akong bet anang akong bet para alas 5 PM draw. No? Murag maka-congrats na ta ani ba unya. Maka-congratulation na ta unya ani, no? Nararamdaman ko na ang kapanalunan. Aw, English ah. Aw, Tagalog ah, nagka-Tagalog ako Bisaya ani. Tagalog Bisaya ang yung VIP master. Palihog lang ko like ug share sa atong live. Mura gid na akong gipangayo. Like ug share lang gid akong gipangayo, no? Mura na akong gipangayo sa inyo, no? Like ug share lang sa akong live. Palihog lang ko like ug share sa atong live, no? Sa ginahan mangutana diya, mangutana pa kung sa akong bit anang akong bit, kung just comment lang mo diya, no? Comment lang kung kinsa tong ganahan mangutana. Comment lang, palihog lang kog like ug share sa atong live. Comment lang, comment. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang sa atong live, no? Palihog ko, guys. Pili lang ninyo na itong kumbi na diya, no? Pili lang na ninyo, no? Kung asa inyong bit, anak nga kumbi. Kanang dool sa inyong heart. Close sa inyong heart. Nga tanan nyo, kusog nga kumbi. Nga para alas 5. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang sa atong live, no? Patron ko, kinsa tong ganahan ug unsa akong bit diha. Palihog lang kog comment. Okay, target rumble, no? Sure lang gid mo rumble na natong kumbi karon. Para alas 5 pahabol na to. So, maayong hapon sa tanan, no? Good luck sa atong kumbi para alas 5 nga draw. Og sana makadaog na taaning nga kumbi para sa alas 5. Good luck sa atong tanan sa atong kumbi. God bless and always welcome sa mag-thank you sa mga UI dag kumbi. Sa ganahan og pitik, i-message ako. Sa ganahan og pitik, message lang ko. Message lang ko ninyo sa ganahan og pitik.
ganahan og pitik palihog lang message sa kuha. Ug palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang gyud akong gipangayo no. Like ug share sa atong live. Mura gyud like ug share. Palihog lang ko no mga kamaster. Og diha ra nagtapos sa itong ako ano, live. Palihog lang kog like ug share sa itong live ug comment lang mo diha. So salamat, daghang salamat sa mga viewers og good luck sa itong kumbi. God bless to all.